اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين قرت منظور توب صوني يا إله العالمين قرت منظور توب صوني يا إله العالمين چس گناہگار بند چونی یا الہ العالمین چس گناہگار بند چونی یا الہ العالمین کرت منظور توب سونی یا الہ العالمین مند چاچس راتی دو چھم کرمیر کاری بد مند چاچس راتی دو چھم کرمیر کاری بد چون فرمان کرم مونی یا الہ العالمین چون فرمان کرم مونی یا الہ العالمین کرت منظور توب سونی یا الہ العالمین رب اغفر لذنوبی انت غفار الذنوب رب اغفر لذنوبی انت غفار الذنوب سے سوا کچھ بخشونی یا الہ العالمین سے سوا کچھ بخشونی یا الہ العالمین کرت منظور توب سونی یا الہ العالمین چس گناہگار بند چونی یا الہ العالمین تمام قسم حمد و ثنا حمد و تعریف اللہ تعالیٰ کن سزاوار بیش بہا درود و سلام درود و عظمت برذات مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت پروردگار سن فضل تو احسان فضل تو کرم یم رب کائنات آز یہ تنس عیز ہندو بڑی عیز پر ملاقات کر رکو توفیق عطا پروردگار سن کرو دعا پروردگار سائی عید کر قبول رب کائنات سائی عید کر قبول ربا سائی قربانی قبول ربا سائی نہر کرن قبول ربا سائی قربانی قبول پروردگار اشی دعا کرن سائی قربانی تھیس قبول رب العالمین سن فضل تو احسان کہ اس بنائیں مسلمان بناؤن پت بنائیں پریکٹسنگ مسلمان سوش پروردگار کرن اعلان
اے مسلمانو انا اعطیناکل کوثر یاد پویو یل وعد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ عن قریب کرے حوض کوثر عطا یس شعرن من دپنس حوض کوثر رب کائنات کرنس عطا انورس چاون نبی حوض کوثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امسی رسول اکرمس کران بیاکھ اعلان فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یاد کریو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہندس باب صاحب ابراہیم علیہ السلام سز قربانی کس قربانی یہ ربی کائنات اس دعا کرن پروردگارا ربی حب لی من الصالحین دعا کرن طریق اسلام پیغمبر ماجو بینیو سورہ صافات کھل جو یور گژھِتھ گری ماجو بینیو سورہ آل عمران پرزو یور گژھِتھ سورۃ المریم اس کرزو اکہ لٹہِ تعلیم وچھزو کیاہ کران چھُ بیان حضرت اللہ دپان مایوس نہ بے اولادو ؤلِو ہے بُڈلس بُڈر چھوا گوٚمُت بے اولادو اولاد چھُنو ؤلِو مہ گٔژھِو مایوس اولاد کرِ عطا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ عیز الپیغام ہیچھناون نا امید ناز مایوسی ناز مگسیو پروردگار سندس رحمتس نا امید لا تقنطوا من رحمت اللہ مگسیو نا امید پروردگار سندس رحمتس یاد کریو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ ربی حب لی من الصالحین پروردگارا میں کر صالح اولاد عطا یل ربن کرنس یہ دعا قبول ربن کرنس اعلان فبشرناہ بغلام حلیم یاد تھا ابراہیم ان قریب دمس اولاد بغلام حلیم نیکو کار اولاد اوبیڈینٹ اولاد یسن ژے خدمت گزار اولاد بنی یسن ژے صالح اولاد بنی سہ اولاد کری عطا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور فادرز ڈے مناون والو پیغام بوزو مسلمانن ہند آج بوزو پیغام فادرز ڈے مناون والو فادرز ڈے کنسپٹ دیت محمد رسول اللہ اکوئی دۄہ نہٕ مناون فادرز ڈے ورلڈس مز یتھ دنیاہس مز چھ 365 دۄہ 365 دۄہن انٹو 24 hours برابر گژھِ فادرز ڈے تھاوُن یاد برابر گژھِ مول روزُن یاد یِتھ پٲٹھۍ مول روٗد یاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کِتھ پٲٹھۍ اوس خدمت گزار پننس مٲلِس دپان ٹین ایج مز اوس سورہ صافات پٔرزیو گرِ 101 آیت نمبر پٮ۪ٹھ شروع گژھان واقعہ حضرت ابراہیم تو اسماعیل علیہ السلام دپان ٹین ایج مز اوس سُہ نوجوان ییٚمِس گوبرس اگر مول ونہِ گوبرا ما گِنٛدِ پب جی گوبرا ما سگریٹ چٮ۪وان ییٚمِس برونٛٹھ کنتھ آسہِ یہِ لایہِ پننس مٲلِس کلس مگر تُہۍ وٕچھِو صالح اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیلس ونان مول گوبرو مے ہاو وٕچھ خواب بہٕ ژٕ کران قربان گوبرو اجازت چھُما دپان چھُس اے میانہِ ابا جان کس کر یہ ژےٚ فرمووُے حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابا جان بہٕ حظ چھُس انشاءاللہ صابرین ونان نہ کر ژٹ ژٹ نہ ہیو ودُن نہ کر کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ چوٗ تہٕ چانٛہہ یاد تھٲیِو یہ چھُ پیغام دِوان اسماعیل علیہ السلام اگر أزکِس گوبرِس کانٛہہ ونہِ گوبرو مےٚ ہاو دیُت پروردگارن حکم ژٕ حظ چھُکھ مےٚ مارُن گوبرو مےٚ حظ چھُکھ ژٕ خاص کرُن یہِ کیٛاہ جواب دی پننس مٲلِس مگر وٕچھِو یہ اولاد ییٚمِس نہٕ مٲلِس سۭتۍ ٹچی اوس مول بسان أکِس علاقس اولاد بسان بیٚکِس علاقس مگر ییٚلہِ مٲلۍ حکم کوٚر سر تسلیٖم کوٚر اسماعیل علیہ السلامن اوے موٗجوٗب ووٚن علامہ اقبالن دوٚپُن یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامات سکھائی کس نے اسماعیل کو تھی آدابی فرزندی اما یہ کیا دلیل ٲس نہ اوسُم یونیورسٹی پوٚرمُت نہ دارالعلوم پوٚرمُت نہ کانٛہہ ڈگری حٲصِل کٔرمٕژ مگر
أمس سي پروردگار دیتمت اوس یہ شرط أمس سي پتہ اوس مول چھ مول یہ کمس دیت أمی اعلان یہ کمس دیت أمی تربیت دپن بیان کرن علماء دپن یہ ہسا حضرت حاجر علیہ الصلوۃ والسلام یہ سموج یم تربیت کر حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میانو گبرو میانو ماجو میانو بینو بایو یہ پیغام بوجو یعنی او پاکستان کے سٹیج پہ فادرز ڈے چھ ہیچناون اسلام یہ عید چھن ہنگمن تھامس پروردگارن رسول اکرمن پرسک یا رسول اللہ اس کیازِ مناون یہ عید یا رسول اللہ اس کیازِ مناون یہ قربانی ہند سسٹم بیان کرن محمد رسول اللہ دپنک یہ سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ اس یاد پاون کامیابی ابراہیم علیہ السلام سز یل پانن نیچو دب پوون یہ الفاظ پڑھا یہ ماتا یہ جبینہ یہ ترونس دب تاکہ مے گژھِ نہٕ اولادس کن نظر پین خبر ماے مایم اولاد سز اولادنا اخوادنا خبر ماے مایم اولاد سز یل دب پوون شاخ ہسنس لاگی پروردگارن کور اعلان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اے ابراہیم نیر پروردگار چھ کرن ناد ونادیناہ ان یا ابراہیم اے ابراہیم قد صدقت اے ابراہیم صدیق و پروردگار سلام علی ابراہیم اے ابراہیم سلامتی رسلی گس پروردگارن کور صابرین اندر پروردگارن تھو صدقت صدیقین اندر امتحانس موسی پاس کرن حضرت اللہ جل شانہ یہ خوشی مناون مسلمان عید چھن ماتم کی میانے عزیزو عید چھ خوشی ہند دہ کورمت بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید چھ خوشی ہند دہ خوشیاں منائیے اسلامی طریقے سے ین یت پٹھن گژھک تاج کنس گھر آج تمس گۄڈنِچ عید آج چھس دوٚیِم عید پتہٕ لاگیکھ ودناوُن یہ چھی نہٕ بیان کوٚرمُت رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیز ہُنٛد پیغام چھُ فرماوان مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کٔرۍزیو رُت سلوٗک ییٚمِس مول تہٕ موج ناراض ییٚمہِ سٹیج پٮ۪ٹھ نیٖزیو پیغام گژھ 100 اونٹ کر قربان کیٛاہ کری نہٕ قبوٗل ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ییٚمِس مول کر ییٚمِس مول ناراض موج ناراض حقس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ گوٚو لڑٲے آسہِ حق تہٕ موج گوٚو الگ سوال ییٚمِس مول ناراض حقس پٮ۪ٹھ گٔژھِو پیغام نِیِو 100 اونٹ کٔرِو قربان کیٛاہ کَرِ ووٚنُکھ قبوٗل ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ دوٚیِم پیغام ییٚمہِ عیٖذ ہُنٛد سُہ گوٚو مُسلمان گژھن روزٕنۍ پیٖس تہٕ ہارمونی سۭتۍ امن و سکوٗن سۭتۍ یتھ ایریاہس منٛز نان مسلم آسن کینٛہہ ضروٗرت چھنہٕ تتھ ایریاہس منٛز کَو قربان کَرٕنۍ یتھ ایریاہس منٛز نان مسلمن آسہِ تکلیٖف واتان تتھ ایریاہس منٛز ہٮ۪کو أسۍ شیٖپ تہِ کٔرِتھ بکری تہِ کٔرِتھ بدل کانٛہہ چیٖز کٔرِتھ کینٛہہ چھُنہٕ اسلام پیغام دِوان لڑٲے تہٕ جگڑُک کینٛہہ چھُنہٕ اسلام دِوان پیغام أسۍ تُلو فِطر تہٕ فساد پیٖس اینڈ ہارمونی سان روٗزِو مُسلمانو امن و شانتی سان روٗزِو مُسلمانو کینٛہہ چھُنہٕ لڑٲے تہٕ جگڑُک دِوان اللہ تعالیٰ اَسہِ یتھ عیٖذ پٮ۪ٹھ اَسہِ اجازت کینٛہہ بیٚیہِ تھٲیِو یاد مُسلمانو اَسہِ ووٚنُکھ وَلَقَدْ کَرَّمْنَاهُ یا بنی آدم اللہ تعالیٰ ہن چھُ عزت کوٚرمُت عطا بنی آدمس اور مُسلمان گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانس عزت کرُن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانس عزت کرُن کٲنٛسہِ نہٕ تکلیٖف واتناوُن میانیو عزیٖزو وَے کرن علما بیان دپان اگر سڑکہِ پٮ۪ٹھ مُسلمانن ہٕنٛزِ نٮ۪مازِ سۭتۍ تکلیٖف ووت کینٛہہ چھے نہٕ قبوٗل دربارِ حضرت اللہ یُس اسلام سڑکہِ پٮ۪ٹھ دپہِ کٲنٛسہِ آسہِ سا تُلِو سا تھوٚد صدقے جاریہ تھٲیِو حضرت اللہ سُہ اسلام دِیا اجازت سڑکن پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز پرنس سُہ اسلام دِیا اجازت سڑکہٕ بلاک کرنس روڈ بلاک کرنس کینٛہہ چھُنہٕ اجازت دِوان شریعت میانیو عزیٖزو بیٚیہِ عیٖذ ہُنٛد پیغام روٚٹھُن کو منائیے پننہِ پۄپھِ نِش گژھ پننہِ بیٚنہِ نِش گژھ پننہِ ماجہِ نِش گژھ یِم پیاران چھِ آسان پنٕنۍ پۄپھ چھکھ کٔرمٕژ وِدا پنٕنۍ بیٚنہِ چھکھ کٔرمٕژ وِدا یہِ چھے پیاران آسان عیٖذ پٮ۪ٹھ اگر أمِس سۭتۍ لڑٲے جگڑٕ اوسُے یورے گژھنس اے میانہِ بیٚنہِ اے میانہِ پۄپھِ مےٚ ہاے گٔے غلطی وۄنۍ کرُن معاف اے میانہِ پۄپھِ وَلہٕ بہٕ چھسے دعوت دِوان یہِ عیٖد یُس زن یہِ سسٹم چھُ اَسہِ کوٚرمُت عیٖد سال وغیرہ یہ عیٖد سال یہ چھُ بڑا اکھ بہترین طریقہ روٹھوں کو منانے کا ضروری چھُنہٕ اتھ منٛز دِتھ ژٕ کورِ یوت دعوت پِتٕر آسی پۄپھ آسی ماس آسی اگر یِمن تہِ دعوت دِتھ کیٛاہ چھُنہٕ حرج لا حرج کوئی حرج نہیں ہے یِمن دِیِو دعوت یہِ نہٕ یہِ بیٚنہِ مٔشرایہِ
یہ بینی چھے برارن آسن بینیم ویم بوئی لایم ناد بینن نش گشو میانیو عزیزو بینن نش گشو یمن ونیو اے میانی ہمشیرہ چنائی شکترمز بدون پنن بوئی چاہی چھی بوئی وہی زندہ تیرے پاس ابھی بائی زندہ ہے وہی چھی چپن بوئی خیال تھاون مول گو الگ بوئی گو الگ یلی مس تئی برو کن گشو سٹھا خوش گشو یہ پنن بین اگر رۄپیہِ ہتھ خرچ تہِ دیس اگر رۄپیہِ زٕ خرچ تہِ دیس یہ بینہِ کۭژاہ خوش گژھِ أمِس کوٗتاہ عزت روزِ محلس منٛز أمِس کوٗتاہ ڈوٚکھ روزِ محلس منٛز میانیو عزیٖزو أمِس پننہِ بیٚنہِ نِش گٔژھِو أمِس نِش واتنٲیِو یہِ پیغام ییٚمہِ عیٖز ہُنٛد پیغام دوٚپُس میانہِ بیٚنے اسلام ہاے ہیٚچھناوان عیٖز نٮ۪ماز کِتھو پٲٹھۍ اسلام ہاے ہیٚچھناوان خوشی مناوٕنۍ کِتھَے پٲٹھۍ بنگول ترٛاوو حظ ٹاس ترٛاوو حظ اسلام ونان خوشی منٲیِو مگر کِتھ پٲٹھۍ طریٖقے کار کوٚرمُت بیان محمد رسول اللہ باقین ملکن مز وچھو باقی مذہبن مز وچھو دپان اس فیسٹول کیا کرو اس کرو ڈانس کیا کرو اس چمو شراب اس چمو پارٹی کرو مگر اسلام کرن بیان اے خوشی منائیو کت پٲٹھۍ حج یا رسول اللہ دپان تکبیرات کرو بلند کت پٲٹھۍ حج یا رسول اللہ دپان غریبن بٲگرٲیِو ماز مےٚ کریاو اوترٕ تہِ بیان والمساکین والیتیم یتیمن کٔرِو یہِ مال عطا مسکینن دِیِو مال یہِ قربٲنی ہن ماز امیرن تہِ دیو مگر برابر کریو بیلنس یتن غریب حقدار آسہِ تٔمِس دیو زیادٕ پہم پانے کریو ڈسٹریبیوٹ کمہِ انداز چھُ دیُن پانے کریو ڈسٹریبیوٹ اسلام کیا چھُ کران بیان میانیو عزیزو میانیو رفیقو بیاکھ اکھ کتھ چھم تھاوٕنۍ یاد بیاکھ اکھ کتھ تھوم ضمنن ووٚنُم أکۍ بٲے نہ حظ راتھ حظ اوس عرفہٕ تیوٗتاہ فاسٹ چھُ پکان سٲنۍ نوجوان بایکہِ پٮ۪ٹھ مےٚ برونٛہہ کن چھُ حٲدثہٕ گوٚمُت اکھ اوترٕ واللہ العظیٖم ابھی میں اس صدمے سے نہیں گزر رہا وۄنۍ چھُس نہٕ بہٕ تمہِ صدمہٕ منٛز نیرنٕے میانیو عزیٖزو میانیو نوجوانو پننِس زُوس کٔرِو رٲچھ تُہۍ چھِو رٲچھ کران حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ رٲچھ در چھِنو تھٲمٕتۍ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کِرَامًا کاتِبیٖن تُہۍ چھِو حفاظت کران حضرت اللہ جل شانہ مگر پننِس زُوس کٔرِو پانے حفاظت خبردار یِنہٕ سا تُہۍ ایکسیڈنٹن اندر گٔژھِو مُلوث یِنہٕ فاسٹ ڈرایونگ اندر گٔژھِو مُلوث تہٕ پتہٕ عیٖذ پٮ۪ٹھ باغن منٛز گٔژھِتھ ہوٹنگ کرُن اتھ اندر گٔژھِو نہٕ مُلوث یہِ چھُنہٕ پیغام اسلام یہ چھُنہٕ دین اسلام دکاندار حضراتن گزٲرِش تُہۍ وٕچھِو ہندوٗیزم کرسچینٹی دشہراہس پٮ۪ٹھ دِوان ڈسکاؤنٹ دیوالی پٮ۪ٹھ دِوان ڈسکاؤنٹ دیوالی آفر دشہرا آفر مگر ییٚلہِ عیٖد واتان یل عید واتن ہتُک پینٹ 2 ہتن ساسُک 4 ساسن 5 ساسن ہُنٛد 10 ساسن کیا یہی اسلام کا پیغام ہے کیا یہی پیغام دینا مسلمان میانیو عزیزو میانیو رفیقو پنن ماجن بیٚنٮ۪ن ہُنٛد خیال مٲلِس ماجہِ عزت مٲلِس ماجہِ سۭتۍ فرما بردٲری اور فائنل یُس زن عیٖذ ہُنٛد پویِنٹ چھُ سُہ گوٚو یہِ سٲنۍ ہٲے صاحبان چھُ وٕنکیٚنس وارٕ کار حجس اندر مُلوث پروردگارہ تِمن تھاو سُہ حج قبوٗل رۄبِ کاینات اَسہِ تہِ واتناو تتھ جایہِ رۄبِ کائنات استواب نہ تتھ جائے یا زن وون سن محترم عبدالغنی صٲبن دوٚپُن حق ہیوان مالن تہٕ پانن مٔلۍ بدل جنت دِوان حق ہیوان مالن تہٕ پانن مٔلۍ بدل جنت دِوان مگر مال ما عبدالغنی چھُے گژھ پنُن زوٗ کٕنزِ ہے اکھ شخص سمکھیو اوترٕ ہتھ حظ بہٕ حظ کران حج مگر میں نے پونسے تتھے لگن 6 لچھ 7 لچھ رۄپیہِ لگن حج کرنس میں نہ چھُ پونسے نہ چھُم رۄپیہِ یی اوس حضرت عبدالغنی رحمت اللہ علیہس ییٚمِس تہِ اوس یِہے برابر دوٚپنس حق ہیوان مالن تہٕ پانن مٔلۍ بدل جنت دِوان مگر مال ما عبدالغنی چھُے گژھ پنُن زوٗ کٕنزِ یِہے باج گٔے سٲنِس انور شاہی شُپیانی رحمت اللہ علیہ ہائے حجس گژھِ مگر غربتن اوسُس نال وولمُت مگر غربتن اوسُس نال وولمُت أمۍ تہِ لٲج نِدا أمِس تہِ ژٔج کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ دوٚپُن کر ہوش انور توش پرا موش مو کرزا کر ہوش انور توش پرا موش مو کرزا در خواب گژھہا یا پکن بیدار مدینس در خواب گژھہا یا پکن بیدار مدینس پروردگارس کرو دعا پروردگارا
یتن سون جمع گھن سون ون تو بوزن یہ خالص چانہ خاطر ربا ات اندر کوئی شک و شبہ ربا آمت چمانگنی پروردگارا یل ثر عطا تیل کس کر عطا رب کائنات کرن چھ دعا آج چھ سوال دعا ہے ربا آج دپن اے مولوی صاحب کر دعا ربا سوال دعا ہے چھ پروردگارا آج سوز تو بیمارن شفا ربا آج سوز بیمارن شفا ربا آج سوز بیمارن شفا ربا آج سوز بیمارن شفا رباز سوز بیمارن شفا رباز سوز بیمارن شفا ام بستین بیمارن شفا ام بستین بیمارن شفا اسپتال کن بیمارن شفا اشتیاق بیمار پروردگارا شفائی کرمل کرو ستا شفائی عاجل کرو ستا رب کائنات می موج بیمار پوپ بیمار نائی بیمار مام بیمار کتیانن ونو پروردگارا گباسن ساری بیمار رب کائنات ساری سو شفائی کرمل کرو ام بستین بیمارن شفائی عاجل عطا ربی کائنات بچو بیماریوں نش نجات ربا وبا نش نجات بچو بیماریوں نش نجات پروردگارا کرم چھ دعا یمت بستی اندر گزریمت رب العالمین تمن سارنی کر مغفرت اس تہ گزریمت رشتہ دار تہ تہ گزریمت رشتہ دار تمن سارنی کر مغفرت رب العالمین تمن سارنی کر مغفرت ربا اس عبد الرشید بٹ صاحب چون پتر رب العالمین تمس کر مغفرت ربا تمس کر مغفرت عبد السلام بٹ صاحب رب العالمین مغفرت کرو ستا بیم تہند گزریمت سان گزریمت ربا پرارن آسن رب العالمین مغفرت کرو خطا مغفرت کرو خطا ربا مغفرت کرو خطا ربا حادثات اندر یم گزریمت رب العالمین مغفرت کرو خطا مغفرت کرو خطا مغفرت کرو خطا پروردگارا بے اولادن سوز اولاد ربا بے اولادن سوز اولاد پن یک ہم شیر چم فون آسن کرن ناز وی دیون پام پروردگارا پامو نش دت نجات ربا تھو تک وی عزت رب العالمین سوز تک اولاد صالح ربا سوز تک اولاد صالح ربی کائنات سوز تک اولاد صالح ربا اولاد نرینہ کرو خطا اولاد صالح کرو خطا ربا اولاد صالح کرو خطا رب العالمین سبحانہ تہد بزرگ سہارا ربا سبحانہ تہد بزرگ سہارا پروردگارا بے یمس یم جائز حاجات تم کرس روا یمس یم جائز حاجات تم کرس روا ربی کائنات یمس یم جائز حاجات تم کرس روا یمس یم جائز حاجات تم کرس روا نوجوان بے روزگار پروردگارا روزگار کرتا رب العالمین حلال روزی کراتا ربا حلال روزی کراتا ربا سانین زراعتن برکت ربا سانین زین برکت ربا سانین باغن برکت ربا سانین دائن برکت ربا سانین ماجن حفاظت ربا سانین بینین حفاظت رب العالمین ڈرائیور حضرات صبح نیرن شام سیون یعنی عزیزو مگر حضرات کچھ گزارش کرن بے ایک پھر یل حلال روزی پر پاک انسان رب العالمین سے برکت کرنا تھا رب العالمین برکت کرو کھاتا رب برکت کرو کھاتا بے یہ زیوس قصب پروردگارا جائز قصب رب العالمین برکت کرو کتا دکاندار حضرات تجارت برکت رب العالمین تجارت برکت ربا تجارت برکت نوجوان حفاظت امن و شانتی ہن ماحول امن و شانتی ہن ماحول ربا اس دی پیس ہارمونی سے روز توفیق ربا اس دی پیس ہارمونی سے روز توفیق یمس نیرن آسی تھی چھ اجازت تھی نیرو خدا سوال اس کرو دعا اس تھو کنٹینیو دعا یمس نیرن آسی کہ نیرت پرواہ چھن کی رب العالمین یم جائز حاجات تم کر روا دبا یم جائز حاجات تم کر روا